Isambula binaka nimbula binaka talena nungitokanya na walamata bambula taletika ningolia mana vano Alberta Canada keba kausengai radio mbeka pakandua sengai siama buti kumaina ndoni pepa ni business ngo na ngandre mo pakamata latike nga vale kale kasara au mane ni nabuni mona berata te levo pastel ngai te levo na korsa kasa kautika ningo era vano Alberta Canada kertona nungo bitamani ya wendo wa susu nga may piti pingarep may piti di pakatatan ng baki watakata tuwang kasnibul na primary level yung pera yung wali may na yes ni buru-burungo ikiyo sa may takatakati ko baka caregiver kau titi pakatalti nga ito ng business na online space kau wasata ba na kinay baka matala na bakiro ng tuluros ng karu ni kuwa sa sibiti ko makalilektor ng bike na nung kusama yung karabatiko sa araw ni may rawa kati ko kina kau nagretik nga ng rodi pepa ko kaya baka ko sengay nung follow vote ko may kaya baka napakong resombo siya scrollan ko pil ko na retik nga bali ko na kanang tuwa city kanin ng business kau ng karabatiko ay may baka ningwa nga na kanang rodi pepa nake nga ni kanang bully sa nake na create na profile Facebook page ko membalatangan ng digital business au nasiangan yung nang wala matalamado na pamataling business yung klaro sabong nanguna o sando baka madala ito kaya kinainip ko sabi na katam yun na may dobi wasiti kumantanga na redang nga naulutang ang bitito kaya ni Kori myth versus fact episode 1 so nikuha o nabi nakatangam yung napibara ramatakiani na so na baka nananwen daw tu kauro nito ko na nindoro ni biba katalay tu weekend kau nabi nakatatal nga mi na biba kadondonu taki na buku ni beka au sa may kilawa yang may baka ni sa may garabiti kwento na business gan mo na libo-liba matenga ni myth online businesses are too complicated so na numa necessary complicated na business baka di ba na mo na libo-liba Aureda ni au nanguna man to senge mitek buta kabikina na business ngo sa nanguna wasot tabakina au senge baka usot tabatalanga bakantua mi se murunga fa into na wala baka di business sira kana mana libli me baka na kenan ko balato yao awasa so taba mai so ni wala ni rawaka na mana liba aureda ni rawa wasara me bana kena kwengo rawa baletango ko wakila maya iliu se wasota iliu enda bitangan na sende asana gay miwawa nga balele so linga bikenden dana ngauna wate asana ranin tata musukdal biya nakawasota ba na no experience na kana wala ko wasota ba awange mani senga ni teorento naka urunito ko na ni walu sikina endi na ni so o kila ni rangara batalanga na wala raw kaya ira bebe te bitalanga yan nandona kada wala ko ramen dona ngone luya ko ya dali ko na gifti o kila so era raw kakina so talanga era senga saranga ni dona ka raw takina ra lusikina me bakati kiao nangono may so tabakin na kenango kila biya o ndi longo ni reda ni rawa ni una rawa kaki na baleta o heo na mengarawa kina ndana kana rakaka so o bakausa ndo ba madala taka bakasama na ngona ya udurume kina o mendikeba o sa tora rawa kina baka madala o sa reda rawa na daba miuda kaba me rawa ni rawa kakina o sa ngai kala mai lama yo ongere diti ko so ni baka masala teke ni bira ni ngona ka endana rakaba mera ni ndarawa kakina bakaendre bira mera rambek mera dingo mai si ira si chiko nga bira na baka nananu ya na online business ya bango ikompita nga na sende nangeli dakatika nga mai si madala li dakatika me baka zapo chinga bukatale me biko
na normal return of investment na kai ko pirtakani sana ngai lebo katumbu teki mai boka vida sikindana kai ko takava ko baka umbita ngai no ngai mai wa watu ningone pa madala teki kina beira se ngai kongo iko na mai takava na kena buli o sanga ia takava na kai ko bulida baka ngata chunga na no mea baka liba ona baka ngata chunga na internet space san ngai raw ni raw kakina baka era tutale baka mera baka suka tale timure oi kenta tapi takava tale ngwa minta na mai buli tale ba tale chuka ya nonra sona baka raw ni kala response kora la ko chuka mai beso korando baka tataro mai kla ngai so eu ni santo biwa sebi rosa gento pati ko minta baka sa kota kamanta kenta ninta li takazaka ko kamanta kamanta ke baka ko le nasi era na nasi era le buli tolu na embaki mai non tanta kilara la ko le buli na kana korni buli mai tama bua sa total na kana korni buli mai lambasa na bita na embaki na torir mi buli sa uch na embaki baka buli sa ngai ra ni le takadaka rangai le apply takana kaira bulida sarangai beso mai baka kena biketo nangas ni buli kem nangas ni buli kema mi buli sa woti mana second race nangai pasi sa nangai laka na label ngas ni buli roa tol na mbaki le rome na bola ngas ni buli sa nangai mai apply takana loma ni bal ni buli na be ka kema mi bulida sangai kema mi beso mi oira na suatia oira na ubisa era na la ko mera le terreni taki era la ko kena buli so baka madha so baka bula sangai chuk mandanga na cosas lalai na mona sarata kata tiko kina so tal na cosas lalai rando karaba sangai rawa nira fakapa na be karbulida oti sarangai be so mi takatiko basta dia sa pole kani off ng battery ni kango muli ko teman-teman na charge set and then right ko mi finko na pakanana niya ninda na may bulida oti sandana kay may takapa na kainta bulida sanda inda rawa kami kina Ndoka ko sama na online business may takata ko online it's something new buti ko weekend kaya sana mbimbinga menta bulita menta kilana daba menta takaba we have to know how it works in the internet space na ve matanggali platform era tu kandaro ni baka ngataka kwa mandeti ko banani na bulia ng business kong karapati ko bisa na matanggali platform iti ko na nito training and duindi talanga na wale ni kana wakati TV ng ito na platform na Facebook, ito na platform na YouTube, ito na platform na Google, ito tali na LinkedIn, na TikTok, kusangay kabuti kombo. There are different platforms. Eran duin tali nga na kanang karap ng business na be kana bakit TV ng business na be platforms ko. Instagram. So we have to come and learn what to do in these platforms. Bentang kay Ron inta bakit ifiba na ng business. Bentang kilawali nga. Kaya baka so weekend and kaya libo na muna libo na kahit ko ni Sari. It's too complicated for them. Yeah. Effect. This is a fact. I can tell you. If you can use Facebook and Google, you can do this.
Step-by-step training makes it simple. Kanda imbimbinga mesanda soli kenda nga mendaron inda buli ik musoli ko saranga moronyo may bulida kebaka kila yo o reda mandanga na lamani business ko so na ngona raduro makina asyang sartunganin to na nandra Facebook account. They never go on social media. Era mikila nakambaleta ng business ko so wasia nga bira rabita no nga batakisonon rito kanga ni bitala no sangera teke bultur mekia oyo kembalikan oyo mintona no Facebook account saranga mi bulli tamantango remera create no Facebook account lebih kimni ni nang barang tingmingo me bakanyo we was itu kaningo en platform ni Facebook kimni sa tikana no ni Facebook account ni sa sarsarati ko mekinangore kaya tuntikan if you can use Facebook lebih kan saklan ka bangat na Google donga nakabang punta bikila so na boss nda singklan kanin palempale senda bia torin ba na information tuan ba na even ba ni punta bikila kan santala ko ngayon iba na Google the type ta nga virta ka maya Google calling ko di sa to na AI totoo sar ya kaya ko to kuniti ko en pimpi wala nga ni sa tiko peiko na yalo ni koronyo buli balata na buli they are provided all the training on the different platforms about to step by step so li ko nga moronyo may bulida musoli ko moronyo ngone buli mo bulida montambe talo bakarorong yo nakaikinang ko ng business ko nakano buli kentangara to nga may bale wapanga utikina ke bakanda kay kota ko ba kiki ba bakate kya uyo ya usira ni living aya $1 katika na basic ko may vale kay $1 katika basic ano ko naliredir na no clients so era katika ba kiki ba ba nota ni era living era tiko nga na vale ni nandra patients nandra clients kelas so nangona pakamputa ni sa sanga ngona kaya nganta na redira tunga nang rakasan wati nga bang gora kano wati ramwade klang ko runi kaya ngona ngona so nang get sa lay bango kenta runi ba kaya nataksar tunga minda takabatukin isa naman tatakataka ng business kaya ba kaya nanumati ko ni siya nga nanantangawna untuk kaya tunga nangona nga ni Facebook nangona sa giti ko bumikin ng business ko kanga salang may biyo ya sana so sumita ka nga nung ngona ni Facebook mesa nung ngona ni takang business o sa replace ta nga niya remove Facebook in yan na buling business remove watching Netflix in yan na nung ngona ni buling business remove talking on the phone for long chatting with friends and families in takani kaya yon na nung buling business. That's what I did. Kaya sa amin tiko kinanggo au sila kabati ko ngango na nung business me da manikuha and I challenge you kaya kay ko dano matiko ni rendre ni complicated bimbinga mo kilala mo sa babalang you can read o understand ta ka rongoda o understand ta ka na ka rongoda and you can do this. Okay, ano ba si Rona so kinakarongo awat dia na can affect ya Okay, next one. So, ibati kong I need to be a great speaker to succeed. Balatan ba kanyo sa tabaka muri kaya ba muri yung tikong beka kasi so tal ba kanong ito kani or reda nilib na nguna kaya mamindo baka madala tiko nyo bango kaya mamindo live tiko yani maybe kaya mamisa matay sar na baka madala wachay ko sana kinanumoy ko yaw sa sinirato nga ni pa sa baya ayaw mo na practice ta kaman tamayo na on your boss bango I need to be a great speaker to succeed. Okay, this is a fact. Many successful entrepreneurs never go live. They use automation, ads, say advertisements, and simple posts. Ang ko yung saramantangan na laman ni business community ko. So, era siya nga bakantua kung sa may successful, sararaw kami nakatulaman ni business ko. Era siya nga bakantua ni go live and nandun nga una. Era siya nga bakantua ni taka video and nandun nga una. Era baka nga taka na automation, era baka nga taka na ads,
advertisements, because there are different ways that you can create your ad. Advertisement essentially to put in a video. It can be a written one, it can be just a picture. So the back on a set of video that you can there are different ways of running business. Why I could connect when you come into the training, you're going to be bullied there. Lebu na kena be matangali wale. Se koni sala ikoroni ngaraba kina ng business. Into na nito training site. Au klan yung beksa uti ko nga siyang kay edeke ko mayendo na nito training niya. Vanati ko na faceless marketing. Tiko into na wale ni run your market taka na ng business without showing your face. Tiko sa nga into na kana section and alaman nito training site. So yes, kotalea kebaka tiko na numatiko that you need to be a great speaker to be able to come and do this business. Not really, No. There are other ways of doing the business. You just have to come and learn. Yan kana karua. Ano ba barita ka ba weekend? Kaya kami na numatiko that I started like this. Take a book sabatong ko na nung ni ba madal. No. Kaya baka was sa bakang to yung ponto go live. Au Klaus au chimbakan donan pa kaya sa running go live. It took me some time to be able to do this. Sangai lako maybe on confidence nangono sali. Matata may kinabia on sa nakabach on the training. Sangai baka maintain longo. Kila na tabo may baka madala takaw sangai ranyo may buwasa. Ngono tiga bukina siyang sa sinibatong ko na matata nung buwasa may flow to na nung madala. Maybe you'll see me look, I'm claro, relax too ni baka madala. Oh, when I started, nirito kami ni kilam naksarto kanyo rerito. Tumbuya kito na ibig. But that's that's our journey. Singin kenta na minta kilati ko kenta na singit tiki bubang gonta na ka bu minta ka minta tiki bungabang ko sa seto. No, we have to minta tin ko ko kenta na tiki buya ni ra ta sangay to sa taken na kay la kumayan kay la kumay na yalan do kay la kumay na kila. Sana kay la kumay may flow may na bosa. We just have to take one step at a time. Go step by step. So kila if that's you, iko around your may kabana puli, just to do it on the side, grow your business on the side, something that you can do beyond your 9 to 5. No more 9 to 5, no more job. Kung may kabana taon ko ni no more 9 to 5. Maybe before you go to work, or maybe when you come back after work. Sarang pero may kabati ko na no side hustle na kanga dito ka kina. You can work on it right from the comfort of your home. Tako nga may bali, magkarapat ka na no side business. Yan bata nga na nungu myth ni kuwa. And the fact, kawasete ka niya, bigyan mo ni, kaya baka induwete ka naman niya, baka tataro ron yung reach out may biyaw, bigyan mo ni nasengay, rebete kong baka baka ndongo, ni sirate ko ni matata, bigyan mo ni baka madala ni business ita bong karabati ko. You can scroll down on my page, na-rate us on a video, so na go live, sir, lakati ko yan, sa nanong post wala nga, baka madala tektukin na business ko. And before I say goodbye, nabiyababnibinaka sa nikuwa ukila niwa live tika na weekend au kira tika baka indo turanga kwa sa turmanikala na mata sauti. So mana na membership fee kiro simbera chikini connect on Facebook, kiro sange nakadaka taking ko na bi kala tali so men takabo ko ya na buku na so na business ya be kaba business ya osabani ni binakati ko yan total na mother bungo bikenda ni kala nga tatiko ni mo demanda binak